Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jamaah yang saya hormati dari sila acara ruah lebaran tobat di sila mulai niki. Sendiri mari sila awali dengan pembacaan Al-Fatihah niki, mudah-mudahan dengan berkat ruah lebaran tobat niki keluarga itu meninggal dunia terutama di dalam kubur niki, mudah-mudahan perlu tosi bagus lagunya bersalah sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari kita niki masih hidup niki, mudah-mudahan tetap tembel kesehatan, kekuatan iman dan Islam, kemurahan rezeki si halal niki, rezeki terpenting niki ada kepada selamat dunia akhirat niki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى
من ربهم وأولئك هم المفلحون. حسبنا الله ونعم الوكيل والمولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة. أستغفر الله الذي لا إله إلا الله والحي القيوم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا Ya.